Luka Vujović, bivši učesnik Elite 8, ponovo je u centru pažnje javnosti nakon superfinala realitija. On je za Pink progovorio o aktuelnim zbivanjima i svojoj vezi sa Aneli Ahmić. 11. avgusta Luka je zaprosio Aneli na rođendanskoj proslavi koju je za nju organizovao. Čestitke su stigle i od članova njene porodice. Sa Anelinom sestrom Sitom Luka je u odličnom odnosu. Sada je u Sarajevu upoznao i Anelinu majku Jasminu, poznatu i kao Grofica. Luka kaže da ga je Grofica prihvatila kao rođeno dete. Više pažnje mu je posvetila nego samoj Aneli. Šetali su zajedno Baščaršijom i provodili vreme sa Sitom i njenom decom. Po stavovima o budućnosti Grofica je čak bliža Lukinom razmišljanju nego Anelinoj strani. Luka dodaje da su kroz smeh pričali o zamerkama. Grofica je priznala da je bila ubeđena da se Luka igara sa Aneli, dok je mislila da je Aneli iskreno zaljubljena. Ipak, Luka je demantovao te sumnje i pokazao da je ozbiljan u vezi. Grofica je sada za njih pažljiva i brižna, savjetujući ih da uživaju, da se čuvaju i da se ne opterećuju pričama drugih ljudi. Na pitanje o glasinama da ga je Anelina majka izvračala, Luka se smeje i kaže da bi voleo da mu je bacila nešto pozitivno. Kaže da je ona šaljiva i da se često zeza na svoj račun. Što se tiče porodice, Luka još uvek nema kontakt sa ocem Nikolom Vujovićem Bajom. Posle veritbe otac mu se nije javio. Luka objašnjava da ne vidi poentu u Bajinom ponašanju i ne podržava ga. Njegov otac je u kontaktu sa Lukinom bivšom devojkom iz realitija Sandrom Obradović, koju je tokom realitija poklonio skupoceni Maserati i obezbeđenje. Luka je šokiran pričama o Sandri i ocu. Sa smehom dodaje da možda liči na oca, pa se Sandra zaljubila u njega i kaže da uživa u vezi sa Aneli toliko da ne želi da komentariše druge. Na kraju Luka se osvrće i na negativne komentare Milene Kačavende u emisiji Narod pita. Kaže da komentariše njegov život bez svog sopstvenog, dok on sa Aneli uživa i planira budućnost. Demantuje sve laži i dodaje da Nora nije upoznala ni jednog muškarca osim njega. Luka Vujović ostaje fokusiran na ljubav i sreću sa Aneli i ne dopušta da negativni komentari utiču na njihov odnos.